trudnoća donosi mnogo lepih trenutaka, ali donosi sve te promene, telo se menja, koža postaje osjetljivija i potrebna nam je bezbedna, sigurna podrška, a Maternity Essential Lotion je nov proizvod iz Mustela Maternity programa koji je organski sertifikovan, koji je čak 99,8% prirodan. Kada si ti prvi put počela da koristiš Maternity Essential Lotion? U ovoj trećoj trudnoći, ali srećom pa na početku drugog trimestra, taman kad je onako stomak počeo već da poprima taj neki trudnički oblik i ono što me je izluđivalo, to je taj neki osjećaj suve kože, a čim sam nekako počela da ga koristim, stvarno, evo, sada ga mnogo češće koristim, u tom prvom periodu sam pomalo, ali taj osjećaj olakšanja kad ga stavim, kao da sam se raskladila nekako i osvežila, tako da odgovorim kratko na početku drugog trimestra treće trudnoće. Upravo sam to htela da te pitam kako si ga uvela u svoju dnevnu rutinu. U drugoj trudnoći sam bila malo lenja sa korišćenjem tih proizvoda i onda sam tako nekako sad i u ovoj trećoj morala malo da budem disciplinovana u početku. Nisam imala tu potrebu da mažem svaki dan, ali onda sam nekako prirodno i osetila kako je odmicala trudnoća da mi koža traži, nevjerovatno, da ga obavezno pred spavanje, dakle to mi je neka osnovna rutina, ritual da pred spavanje kada obuču pidžamu i onda ja onako povaljano namažem stomak sa svih strana, ali sada kako malo trudnoća odmiče, mažem ga nekad i jednom, a nekad i 3 puta toku dana. Prosto osetim kao da mi prija, da osjećam da mi se ta koža koja se pošto prirodno zateže, stvarno na taj način hidrira i opušta. Brzo upijajući, prijatan, tako da nemam onaj osjećaj lepljivosti, što ne volim generalno kod krema. Tako da je stvarno za svaku upotrebu, ali to, stomak i grudi u svakom smislu prednjače. Ali kada ga koristiš svaki dan i kad je deo tvoje rutine, da li si primetila neke promene na koži jer koristiš upravo Maternity Essential Lotion? Sjaj, to je moj neki osjećaj, ja sam stvarno kao da je koža nekako od satena, ne znam da li je možda to pravi, ali to je to sad prva neka asocijacija koja mi je pala, stvarno bude onako sjajna i glatka, kao da ima odsjaj, a nije masna, što je onako odlična stvar. Uglavnom taj sjaj vezujemo kad se onako nauljimo nekim proizvodom i onda smo lepljivi. Ne, ovo je potpuno, znači koža je upila, to nije lepljivo, a s druge strane koža blista nekako. Znači, kada bi te tvoje drugarice ili pratioci pitali šta Mina koristi od trudnoći, šta bi preporučila, da li bi to bio Maternity Essential Lotion? Apsolutno, definitivno, i ja sam ga preporučila i nekim trenutno trudnim drugaricama, a i preko Instagrama. Jesu i one zadovoljne? Pa da, ja sam, pošto sam imala onako već 2, jedan sam drugarici odmah dala i rekla probaj, vidjet ćeš, oduševila se, tako da već sam jednu instant osobu, ubedila, bilo je stvarno jedna iskrena preporuka, pre svega zbog sastava, zbog toga što je to jedan kvalitetan, prirodan proizvod koji može da se koristi i koji je bezbedan i za nas i za bebu. Ne brinemo toliko o nama, makar je to moj utisak, da kad nisam trudna, onako sam poprilično nonšalantna po pitanju i ishrane i kozmetike, lakše ću da proklizam i da nešto ne proverim. Delos je namenjen i za postpartum, odnosno pomaže i oporavku kože nakon porođaja. Mogu da ga koriste i žene koje nisu u drugom stanju, zato što sastav je takav da hidrira, stimuliše sintezu kolagena. U postpartumu žene se opuste, kao i ova sad sam završila, a tu se pojave strije. Tako da ja ću se truditi da budem redovna, da pronađem to vreme za sebe, makar toliko da mogu da nanesem losion jednom na dan. Tako da, eto, ja sam sigurno vezana za ovaj proizvod. Sumnjam da će biti 4. trudnoća, ali ako bude, znam što ću. Bićeš spremna.